Mwiriwe neza ndabasuje kandi nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza mwese mukunda kandi mukurikira On Time TV yo channel yotesa muri hano mu Rwanda mukereka ibiyaga bigari muri Afrika ndetse no hirya no hino kwisi. Muri kano kanya munyemerere mbatembereze imipaka yose ihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma yuko muri no minsi twabonye amakuru yagiye ajya hanze avuga ko imipaka ihuza u Rwanda yaba na Repubulika Demokarasi ya Kongo yaba ya Rubavu ndetse n'imipaka ya hariya za Musanze ndetse na hano za Rusizi yose ihuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda yafunzwe. Kuri ubu hari amakuru tubonye ko ino mipaka itigeze ifunzwa, ahubwo hakajijwe ingamba ku mipaka n'ahandi mu gukumira Ebola. Ngiye kugenda mbereka amafoto agiye atandukanye, na amafoto agaragaza uburyo u Rwanda rwafashe ingamba zigiye zitandukanye, aho abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bari gukorera mu matsinda, abari kuva n'abajya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagasuzumwa umuriro, hakanarebwa ingendo baherutse gukora mu minsi 21 ishize. Twabonye ku mipaka inzego z'ubuzima ziteguye gufasha bari mu ngendo zabo. Turi kubona uburyo bwo gukaraba intoki n'amazi meza bwongeye gushyirwamo imbaraga. Turi kubona abaturage basabwe kubahiriza ingamba zashyizweho mu gukumira ikwirakwira rya Ebola. Turi kubona imbangukiragutabara ziteguye gutwara uwagaragaraho ibimenyetso bya Ebola. U Rwanda rukaba rwakaje ingamba mu gukumira Ebola. Abaganga bariteguye gufasha abagaragaweho na Ebola, ndetse n'ibikoresho birimo udupfukamunwa byamaze kugezwa mu karere ka Rubavu, nubwo nta murwayi uragaragara mu gihugu. Noneho mu kwirinda ko muganga nawe yakwandura abanza kwambara akikingira. Ngiye kubereka amafoto agiye atandukanye, hanyuma muraza kumva ibitekerezo byanyu munyandikira muri comment, mukande like, mukoresha. Niba utarakora subscribe nawe ikore, kandi ko n'amagambo yanditsemo subscribe arahitaza akamiso k'inzogera kugakandeho, aho uzajya uba bibere mu rugo, mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye. Ndagenda mwereza notification bityo mu mbere wamenya amakuru agiye atandukanye. Kuva icyorezo cya Ebola cyagaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda rwafashe ingamba zikomeye, guhera ku bukangurambaga bwo gusobanurira abaturarwanda iby'iyi ndwara, kugeza ku gushyiraho uburyo bwo gupima binjira ku mipaka yarwo, no gushyiraho aho abashobora kugaragaza ibimenyetso byayo bakurikiranira bari. Kugeza ubu nta muntu uragaragara mu Rwanda urwaye Ebola, nta nurakekwaho indwara cyangwa se ibimenyetso byayo. Imipaka y'igihugu nayo ni nyabagendwa, ariko hashyizwe ingamba zo gukumira ko hagira uwinjira mu gihugu akinjizamo iki cyorezo. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Uwera Jean Maurice yatangaje ko u Rwanda rwakajije ingamba mu gukumira ko icyorezo cya Ebola kiri kuvuza ubuhuha muri Repubulika Demokarasi ya Kongo RDC cyakwinjira mu Rwanda. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo byatangajwe ko mu ntangiriro z'uyu mwaka mu ntara ya Ituri habonetse umurwayi wa Ebola. Ebola rero ikaba imaze guhitana abarenga 130. Iyi virusi ya Ebola izwi nka Bundibugo, virusi yabonetse mbere muri Uganda mu mwaka wa 2007 na 2008, yandura abantu bagera ku 149. Muri icyo gihe mu mwaka wa 2007 na 2008 yishe abantu bagera muri 37. None mu mwaka wa 2012 yongera kugaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gace ka Isiro, yandurwa n'abantu bagera kuri 57, nabwo yica bagera kuri 29. Nyuma y'uko inzego z'ubuzima rero Goma zatangaje ko hagaragaye umurwayi wa Ebola, u Rwanda narwo rwahise rukaza ingamba zigamije gukumira ko icyo cyorezo cyakwinjira mu gihugu. None ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka 2026 haba inama yahuje abayobozi ku rwego rw'intara RBC n'akarere ka Rubavu, ibitaro n'abayobozi b'imirenge ikora ku mupaka. Muri iyo nama hafashwe imyanzuro wo gukaza ingamba ku mipaka yemewe, guhagarika burundu abaturage banyura mu nzira zitemewe, gukora ubukarabiro bwose bwo mu mipaka kugira ngo abinjiye mu gihugu bazajye babanza kwisukura intoki, no guhagarika abaturage bava muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bajya kuvoma amazi mu Rwanda. Hari kandi gufunga command post ifasha mu gukurikiranira hafi icyo cyorezo. Hashyizweho irondo rigenzura umupaka ku manywa na nijoro n'ibindi. Muri iyo nama kandi hanemejwe gushyiraho abaganga basuzuma ku mipaka yose kugira ngo hatagira uwinjira mu gihugu afite iki cyorezo cyangwa se ibimenyetso byacyo. Aho umuvugizi wungirije wa guverinoma Uwera Jean Maurice yabwiye itangazamakuru ko mu ngamba zafashwe harimo no gufasha abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka gukorera mu
matsinda. Ikiri gukorwa nuko hari gusuzumwa binjira n'abasohoka, abaturage bakaba basabwa gukorera mu makoperative niba basanzwe ari abacuruzi, bagakurikiza ingamba zashyizweho kugira ngo hakumirwe ikwirakwira rya Ebola. Amafoto ndi kugenda mbereka ngira ngo ari kugenda abereka byinshi bigiye bitandukanye. Hano Uwera Jean Maurice yagize ati abambuka abacuruzi bari gukorera mu matsinda basanzwe bahuriramo mu bihe by'ibyorezo tuba dufite. Ibi bihe ntabwo ari byo bwa mbere tubinyuzemo ku buryo hagenzurwa urujya n'uruza, ariko ubuhahirane nibuhagarare. Yasobanuye ko abakora ingendo bafatwa ibipimo by'umuriro ndetse bakanasuzumwa amateka y'urugendo rw'iminsi 21 kuko bifasha mu kumenya amakuru y'aho umugenzi avuye. Hanemejwe gushyiraho ahantu hifashishwa mu gukurikirana abantu baba baragaragayeho n'icyo cyorezo ndetse n'abashyizwe mu kato. Ibyo byemejwe ko bishyirwa mu kigo nderabuzima cya Rugerero. Ugeze ku mupaka uhita ufatwa ibipimo birimo ibijyanye n'umuriro no kugaragaza imiterere y'ingendo ze mu gihe cy'iminsi 21 ishize kugira ngo hamenyekane aho yaba yarageze hose. Ibi bigaragaye ko iyo bigaragaye ko hari ikimenyetso gishobora kuganisha kuri Ebola, tujyanwa muri icyo kigo nderabuzima cyagenwe kugira ngo yitabweho. By'umwihariko Uwera Jean Maurice rero umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko kugeza kuri ubu nta muntu uragaragarwaho n'ibimenyetso by'iyo ndwara ku buryo yajyanwa muri icyo kigo. Yasabye abaturage gukomeza gukurikiza ingamba zashyizweho ubuyobozi bushyiraho kugira ngo icyo cyorezo gikumirwe. Ngira ngo rero mu mafoto naberetse nakomeje kugenda mbereka abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bari gukorera mu matsinda, abari kuva n'abajya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari gusuzuma umurimo hakarebwa ingendo baherutse gukora mu minsi 21 ishize. Abakozi ba RBC barahari ku mipaka. Inzego z'ubuzima ziteguye gufasha abari mu ngendo zabo. Hashyizweho n'uburyo bwo gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune kabisa ku buryo nta kuntu wavuga ngo wabashe kwanduza mugenzi wawe. Abaturage rero basabwe kubahiriza ingamba zashyizweho mu gukumira kwirakwira rya Ebola nyine nk'uko amakuru dufite akomeje kugenda bibabwira nabibereka. Nongera ngo mwabonye ko n'imbangukira gutabara iteguye gutwara uwagaragaraho ibimenyetso bya Ebola. Ngira ngo muri kubibona, mwabonye ko u Rwanda rwakajije ingamba mu gukumira Ebola. Ngira ngo rero nawe ahuri ni inshingano zawe gukaza isuku, gukaza ingamba, ibintu byo gusuzanya duhana imikono tubyirinde, ibintu byo gukoranaho ndetse n'abantu muturi imipaka rwose nyamuneka ibintu byo kunyura mu nzira za panya mu byihoreye, mu bireke mu bivemo rwose kuko ntago ibintu biba bimeze neza. Nabonye hari inkuru iri kuvuga ko mu karere ka Nyamasheke inkuba yishe umugore, umwana yarateruye ararusimbuka. Inkuru ndaza kwibagezaho mu kanya kari buze nza kubabwira uko byaje kuba bigenda. Muze gukomeza kubana natwe rero kugira ngo mutaza kugira gute kubura uko mwumva iyi nkuru.